adamım. Boru görmünüz daima. Apake, sizge sonuncağılık. Ne oldu kızım? Tırçılık mı değil? Apake, men oyetilen attım. Emren üniversitede alsak. Kutlukтай kızım, azamatsın. Apake, bilesiz de men endi kalagan üniversitetimde okuy alamın. Çoğun doktor bolup sizni darılayım. Aytkaның gelsin kızım, dileğine jet. Ben adamım. Boru görmünüz daima. Bolsam da biraz bağ. Menin бүгүнкү күндө ушундай ийгиликке жете ушундай даражага келүүмдүн себеби бирден бир себепчиси Алтынай болгон апакемди айта алам. Себеби ал мага ар дайым күч кубат берип колдоо көрсөтүп турган. Бул эмненин далили боло алат. Албетте баарыбызга маалым болгондой апа кызына колдоо көрсөтсө, ал жете албаган бийиктиктин өзү болбойт. Апа кыздын тилеги, кыз апанын тилеги.